Nasib langsung teh nasib gak berantem duwe demenang campur wirang gepok ning badan sunduwe demenang rau piwirang disiapin bonusnya bapak-bapak. Pernah jaluk sedan sunarela popok celengan rumah sekolah wong langka rela korban jiwa raga dilawangi dagang pinggang orang isi ora wirang tapi apa sing terima kecewa sing terasa 2000 asal karet hendak sekoyoan kabeh demenan selingkuh bae ngaku ora katon dalan dumelan bobot silingan cumangan demenan tapi apa sih seterima kecewa batin rasa raya sing campur wirang bepek ning badan sunduwe demenan rau piwirang 2000 asal karet habisin hatur nuhun.
kecewa batin rasa. Bapak masih ayah buat ntar. Yes ya. Sing koyon kabeh demenan selingkuh bae, mlaku ora katon jalan. Iya, hatur nuhun wayah duhur mah bilih tabrakan. Aturannya Pak.